សួស្តីអ្នកសិក្សារូបវិទ្យាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់មួយតកតនឹងចំណុចអគ្គិសនីនៅនឹងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា electrostatic គេថាចំណុចបន្ទុកអគ្គិសនីនៅនឹង2 បូក 2 គុយ 1ត្រូវបានភ្ជាប់ដោយខ្សែទៅនឹងចំណុចបន្ទុកអគ្គិសនីបូកគុយនិងបូក 4 គុយដោយបង្ហាញនៅក្នុងរូបចូលរកតំណែងខ្សែ T1 និង T2 កន្លែងនេះយើងសិក្សាកម្លាំងវាមួយមកអានេះខ្ញុំយកគុយ1ចុះនេះយកគុយ2ចុះអានេះយកគុយ3ចុះណាបាទចេះចឹងនិយាយបាទទាំងអស់នេះខ្ញុំតាំងដោយគុយ1តាំងដោយគុយ1តាំងដោយគុយ2ខ្ញុំតាំងដោយគុយ3ចឹងយើងមើលយើងគូររូបបើយើងដាក់ផ្ទាល់នេះមកណាខ្ញុំថាវារងនៅទម្ងន់វា P1 ហើយនឹង N1 ប្រតិកម្មណាហើយអានេះកម្លាំងអីគេកម្លាំងដែល A2 មានអំពើលើ A1 បាទ S2 1ហើយនឹងកម្លាំង A3 មានអំពើលើ A1 ដែរ3 1នឹងអីគេតំណែងខ្សែ T1 មកឥឡូវយើងធ្វើវាមួយសិននេះយើងស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌលំនឹងណា T1 បូកឲ្យ F2 1បូកឲ្យ F3 1បូកឲ្យ N 1បូកឲ្យ P 1ស្មើ0យើងអូ x មកចំណោម OX មកណាចឹង T1 ដកឲ្យ F 2 1ដក F 3 1ស្មើ0ចឹង T1 ស្មើ F 2 1បូក F 3 1ដែលបាទ F 2 1ស្មើអីកាតំណែងដាច់ខាតគុយ1គុណនឹងគុយ2គុយ1គុយ2នៅចម្ងាយ D ពីគ្នាជាង D ការ៉េចឹងការគុយ1គឺគុយ2 2គុយលើ D ការ៉េចឹងបាន2ការគុយការ៉េលើអីលើ D ការ៉េហើយ F 3 1ស្មើការគុយ1គុណគុយ3លើ3 1 3 1នៅចម្ងាយគេ 2D ការ៉េចឹងសំតោ 2D លើជាការ៉េការគុយ1គឺគុយ3 4គុយលើ4 D ការ៉េ4 4សម្រួលចឹងការគុយការ៉េលើ D ការ៉េអញ្ចឹង T1 ស្មើអីT1 ស្មើបូកចូលនេះ2ការគុយការ៉េលើ D ការ៉េបូកឲ្យការគុយការ៉េលើ D ការ៉េជាភាគបែកដូចគ្នាបូកភាគយកមកបាន3ការគុយការ៉េលើ D ការ៉េ
Lấy cho mà tục TP nè tụi ngon về đi cầm nắng về ghế môi pí anh bay pí ai tụi đang sai này ghế tê môn tê pí pí nó sâu nó x môi pí mà sâu nữa lấy những tao họ tê pí mà tê muối bộ áo bay pí lại mùi pí ai bay pí sẵn mà cá coi pi con coi bay lớn bay pi này chừng ngày đề để cá coi pi coi nó buồn coi lớn đây cái này tầm 7 chân tê pi mà tê mùi bấy ca coi ghế lớn đây cái đấy bộ ơi bộ ơi mán ba tê mùi nó là anh ấy không phải cá coi cái đấy lớn đây cái này bộ em mùi pi mà mùi pi em mùi pi ai mùi pi mà ip mùi pi ca coi cái đấy pi cá coi cái đấy lớn đây cái này ấy đó này về cái tế bộ còn đi ai bay pi ấy mà mở này bên năng ta đó ấy đỏ này anh ấy pi bay pi bay pi đó khơi mình ấy bay pi này phải vậy hay đỏ lại gì đỏ em môi pi trong nhà chạy anh ấy bộ áo bay pi bé này bay pi tầm 7 cá coi cái đây là đề cái đây hỡi đo ai mỗi pi mà pi mỗi pi ca coi cái đấy pi ca coi cái đấy
លើ D ក្រេអានេះ8 + 2 8 + 3 11 12 9 9ការអុយក្រេលើ D ក្រេនេះបាននេះណាវីដេអូយើងមានប៉ុណ្ណឹង